Espoir aho yize imyaka 3 ariyo grade. Izamurangaga yarangwaga n'ubufura n'amahoro menshi n'urukundo rwinshi n'ibyishimo byinshi ku bantu bose atarobanura, no kuba inyangamugayo n'ishaka ryinshi. Imirimo yakoze imirimo myinshi, yigishije abana mu mashuri, yakoze mu mushinga witwa Avreo wafasha no tubahaye pore famille ya Cyubahiro, mwihangane cyane kandi pole ku bantu bose muri rusange, abaturage ba hano mu Karingi n'abandi bose babanye, pole cyane no ku bwoko muri rusange. Ariko kandi tunashima cyane Imana yaduhaye abantu nk'aba ngaba bakora imirimo nk'iyi ngiyi, bemera kugira ngo bitangire igihugu n'abaturage muri rusange. Urupfu apfuye nirwo rupfu rwiza, nirwo rupfu rw'abagabo, niko umugabo agomba gupfa. Rero turamushimiye cyane. Nike hasi twumve ubuhamya iratuzakirwa mu ry'Imana. Karingi ku minsi 22 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2026.
ubuhamya bw'itorero. Nyakwigendera yitwa Cubahiro Musore, ise yitwa Senga Mugemanyi, nyina yitwa Kamikazi Namboneka. Yavukiye Imirimba ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1991. Ashakana n'uwitwa Nakazungu Fatias, babyarana abana 4 b'abahungu. Imana ishimwe. Ibimuranga mu buzima bwa Gikristo: yakoraga umurimo w'igishemansi, yawukoraga awishimiye kandi akawutunganya, kandi yari n'umwanditsi. Jambo rya kabiri, yari umuyobozi w'abaririmbyi, kandi yari umuhanga mu kuririmba, kandi akabikora azishimiye. Imana ishimwe. Yatangaga igice 10. Ubwo yaherukaga yaraje dusubira mu gice 10, yishura amadeni yose yari arimo. Nyuma yaho asakandarako amaze kuraswa, yavuganye n'abantu, atunganya urugenzi rwiwe, arangiza ku minsi 7 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2026. Tumwifurije iruko ridashira. Tuzamusanga bikorewe mu Karingi ku minsi 22 y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2026. Murakoze. Karingi umunsi 22/8/2026. Umwirondoro wa nyakwigendera. Nyakwigendera yitwaga Cubahiro Musore Tresor, ise yitwa Senga Mugemanyi, nyina yitwa Kamikazi Namboneka. Yavukiye Imirimba tariki 18 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1991. Yubakanye n'uwitwa Nakazungu Patience wo mu muryango w'abagungu. Amashuri yize amashuri abanza kuri Ecole Primaire kuri EP Kalingi, akomereza secondaire kuri Institut Kibati umwaka umwe. Indi myaka 3 ayigira kuri Institut Irundu. Aza kurangiriza secondaire kuri Institut de Baraka aho ni Baraka. Icyiciro cya kaminuza yize kuri ISTEM Nyangezi muri faculté ya laboratoire, aho yize imyaka 3 ariyo grade. Zamurangaga: yarangwaga n'ubufura, n'amahoro menshi, n'urukundo rwinshi, n'ibyishimo byinshi ku bantu bose atarobanura, no kuba inyangamugayo n'ishaka ryinshi. Imirimo yakoze imirimo myinshi, yigishije abana mu mashuri. Yakoze mu mushinga witwa Avreo wafashaga imfubyi. Yari umuhinzi mworozi wabikoze neza cyane. Yakoze muri site de soins communautaire ya Karingi ya MDM. Yakoze n'ikiganga mu barwanashaka ba MDP. Urupfu rwe. Muri uyu murimo w'ubuganga yakoze neza n'ubwitange bwinshi, ari naho havuye intandaro y'urupfu rwe. Yarashwe ahaye avura umuntu. Tumwifurije iruhuko ridashira, abe tuzahora tumwibuka. Murakoze. 30 duhereye ku murongo wa mbere. Turasoma nk'ahantu hangahe, turaja gusimba dusoma kuri 16 17. Turasoma nk'ahantu 3 hano gutya. Yeremiya 30 gusa, umurongo ni uwa mbere. Tuje gusimba dusoma kuri 16. Uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu haravuga gutya ngo: ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti:
uku niko Uwiteka Imana ya Israheli ivuga iti andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga, dore igihe kizaza nzagarura abantu banje ba Israheli n'abayuda bajanywe ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye ba sekuruza babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Amen. Ku 16 n'17 aravuga ngo icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyagaga bazanyagwa, n'abagusahuraga bose nabo bazasahurwa. Nzabatanga basahurwe, nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwisiga icibwa bati hano i Siyoni hatagira uhitaho. Amen. Usome ku 10:31 no ku murongo w'8. 31 z'icyo gitabo, umurongo w'8. Ni ku 12 umurongo w'12, ariko ni nko kuri B cyangwa kuri C yaho. Yeremiya yayindi twavuze 31 umurongo w'12, ariko tumanuka hepfo havuga ngo ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomewe, kandi ntabwo bazasubira kugira mubabaro, maze umwari azishima abyine, abasore n'abasaza bazishimira hamwe, kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye, niko Uwiteka avuga. Amen. Ibyahishuriwe Yohana 22, dusome no ku murongo 21, dusome no ku murongo wa 4. Ibyahishuriwe Yohana 21 umurongo wa 4 aravuga ngo nzahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen. Mana turaguhimbaje, Mana turagushimiye, wowe usobanukiwe byose, wowe uzi byose, wowe ufite byose, wowe uri hose kandi uri muri bose. Uyu munsi uri hano aho twebwe tutari turi cya gihe cyose byari ko biturika, ariko uyu munsi turahari kuko wowe wari unahari, twongeye kandi kuhagusanga n'uyu munsi wa none. No kuri uru rupfu narwo dusanga utugirire neza, uduhoze ari amarira aretse mu mitima yacu, hano mu maso yacu, ubane natwe mu ijambo, udufashe kurivuga no kuryumva. Urakoze rero kuko biduhera ubuntu bwawe bwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Ni ukuri uyu munsi twari tuwutegereje kandi twarawifuzaga. Ni ukuri nari nababaye, nazangira ngo tubone umwanya wo gutaha kuko abantu baje kuza, ariko kuri Imana iduhaye uyu mwanya, shimira Imana. Imana ishimwe. Cyubahiro titwomuvuga ngo tumumare. Cyubahiro yari inshuti yanjye, nasanze ababyeyi biwe batagira abakobwa. Cyubahiro turabana, abakamura mu kazi wanje kandi ari muramu wanje. Cyubahiro dukorana imirimo y'uburyo bwose, yageze ahoma nije wabigishije guhoma, kuja mu nkwi, imirimo yose mbese y'abakobwa. Cyubahiro yarayikoraga, yakoreye ababyeyi biwe imirimo iteye ubwoba. Cyubahiro tibari bazi kuvuga izina ryanje, bageze abanyita mu mahina. N'ubu bamwe tibari bazi kuko ari baramu banje. Ijewe kuko uko nagaza mbafata nk'abasaza banje, kandi nkumva ndabakunze n'umutima wose. Cyubahiro agakunda abana, akagira imico, akagira imbabazi, tizihekere ku bana biwe gusa. Aka kazi kabo kamaze kuba, yageze ava mu kibari, yaje hano mu kibari,
yociye iruhande rw'ibisubizo abantu benshi bakunze kugira urukundo rurimo ubujyajya Cyubahiro tiyagiraga ubujyajya pi Cyubahiro yageze aza mbere yo guhushuka akinjira mu nzu agahamagara abana banje bose uko bangana akabazana bose akabafumbata buri muntu n'izina ryiwe akaza bahamagara yarangiza akambwira ngo muza mukora mutatwitayeho ese uko tumuraduheba mugenda mwige imirimo y'abagabo n'iy'abagore ubwo yaherukaga ko ndavuga vuba kubera yuko umwanya washize arambwira ngo mugende ngo mube abagore kandi muza murebana mwigishanya ubundi kandi muza mukundana aranambwira ati kandi nimpa mbere yawe uzompamye uko niko yambwiye kandi ndakiranitse Cyubahiro igitungwa ca mbere noroye niwo wakimpaye kubera urukundo yagiraga Cyubahiro yarankundaga biteye ubwoba akankundira n'ababyeyi banzaye Cyubahiro yagiraga imico itongeyeho akuba yageza nubaha ntaho namutumye ngo ntenguhe kandi uko nukuri ntaho namutumye ngo ntenguhe namutumye kuja kuntemera imigano iri imutungo arayinzanira angirira imitambiko Cyubahiro yagiraga urukundo rudashingiye ku zindi nyungu agakunda umuntu uwo ari we wese akubaha umuntu uwo ari we wese akagira ubusabane n'umuntu uwo ari we wese kuba mwene data Imana yaraturushije amaboko Imana imwakire ngaho nawe tubashije kugera kuri uyu munsi Imana ishimwe dushimiye Imana uyu munsi kuko Imana yawuteguye ikaduheza uyu munsi Imana ishimwe Cyubahiro umwana wacu abantu bazavuga ngo abantu bazabavuga ubundi kuko yapfuye ariko umwana wacu yari umwana mwiza cyane yari umwana wubaha yarubahaga kandi yagaza yitonda akagira ubufura bwinshi shimira Imana kuko ngeze kuri uyu munsi ariko sinari nzi ko ari nje nohagarara ku munsi wiwe nagaza ngira ngo niwe twe tuzomubanziriza akadushingura ariko Imana yateguye uyu munsi ishimwe Cyubahiro yakoze imirimo myiza kandi myinshi Cyubahiro namugize igihe ntagira abakobwa bakura na murumuna we ari bo ari abahungu kandi ari abakobwa bankoreye imirimo myiza myinshi kandi cyari igihe kigoye cyo guhura ariko nta munsi nifujije umfasha guhura cyangwa ngo nifuze inkwi bari barankoreye imirimo myiza akora imirimo myiza agatoragura kugeza guhoma bagaza bambwira ngo ntacu uzifuza turimo mama ni ukuri nshimiye Imana kuko ngeze kuri uyu munsi mbonye ibihe byiwe bibaye akagenda umutima wanje urababara cyane tekereza imirimo myinshi yakoze y'ubutwari hari igihe kimwe nagwaye arangwaza isenti yarahabaye yabaga ikarema Cyubahiro yakoze ibintu utobasha kubwira uwundi muntu icyo gihe ko ndabona ni bari mu 2008 naragwaye cyane ariko Imana ikora igitangaza yagaza abana ibigori hano akabijana bakagenda irundu bahaye baja ku ishuri bagasubira akavuga ngo ntitwogora abantu umwaka ngushire tuzabikora kandi tuzawitunganya ni ukuri abikora nk'umugabo kandi byose biratungana sinobasha kuvuga imirimo ya Cyubahiro ngo nyimare yakoze imirimo myiza myinshi yari umujyanama wanje yagaza anyigisha kubana n'abandi bantu akinyigisha no gusenga Imana ejo bundi aje kwikonji asanga bagaza bagenda iriya mu gisirikare umuntu akaguma akabasengera nyine ariko ngo hagere icyo gihe numva hazutse ikindi kintu cy'urukundo rurenze ubwo nari mukunda kagenda mu nzu ngabwira Imana ngo wa Mana we uzamurinda asubiraga nta mpamvu wo kuguma kugenda kumusengera ngo buce mbona araje nta mpamvu ngo urukumbuzi mfitiye Cyubahiro numubona nende umutima wanje wo kwika ngo aseruke umutima wamumbwira ngo kandi kera yasubiye nta mpamvu umutima wanje ugize ikundu nyamukiruhani ngamubona no mukubitana imbere ngaho ariko Imana iragumira turinda nawe iramurinda nyine ngo buce umunsi umwe arambwira ngo mama ngo ntuhinge nari ntoye umupanga ngiye mu murima arambwira ngo ntuhinge twiriramo namambika yamaze iminsi 5 hano ariko ya minsi 5 arambwira ngo iminsi yanje nzayijera neza ngo nitunganye Yesu ashimwe arambwira ngo nzoja gusura inkomere arambwira ngo mama uzusura inkomere arambwira ngo undi munsi ngo wicare hasi ngo tuganire ngo uzahinga
ndamubaza ngo se kubera iki ngo bika uwo mupanga uzahinda, ndawubika ndaza turicara mu nzu, twahereye mu gitondo ndamubwira ngo uko tugiye kwicarana nawe turaganira amagambo meza, kandi turabwirana amasezerano y'Imana tubitse, kubwira ayo mbitse nawe umbwira ayo ubitse. Aranyemerera arambwira ngo mama ngo ndayakubwira, ngo kandi nawe uyambwira, kuko nabonye igihe ciwe kenshi, nawe ndavuga ngo ndamubwira kandi nawe nimba mbwira ngo tumare. Arambwira ati mama, ati urugenzi rwanje rwabaye, urugenzi rwanje ruriho, ati njewe iyi minsi natashe uzanderera abana kuko njewe mpaye ndeba iminsi yanje yabaye. Ndamubwira ngo humura ko ndasenga ndi wopfa, ese wopfa nakoze iki? Umutima wanje urambwira ngo ese nzoba nakoze ikihe cyatuma tubahira. Ndabyitangira kugeza yise yarusha arambaza ngo kuri mukubona uri muzima nti wagwaye. Ndavuga ngo nzamusengera nti yopfa, kuko cyari ikintu cyari gisa nk'icyaje, nagenda ngasanga umugore we bari mu butayu, nagenda nkamusangayo, ngerageza kumusengera Imana. Arambwira ati ariko mama uzonderera abana ko ndabona ko umwanya wanje wabaye, ati urugenzi rwanje rwabaye. Ariko bukeye umunsi wa kane intambara zibaye, ngo turamusezera aragenda, sinovugaho birebire, yagarutse gatatu mu nzu, kugeza aho narushe ndamubwira ngo reka ngusengere ko ndabona urugenzi nti rusanzwe, uragenda ugasubira ukaza, ukagenda ugasubira ukaza. Ariko bigeze aho ngaho ndagenda mu nzu, mbwira Imana ngo ndamusengera, arambwira ngo nuko asandi ngo bamare baragenda yari kumwe n'abandi. Ariko habaye ejo bundi umunsi wa kane bavuze ngo intambara zirabaye, jewe nikanze akane abandi bose batarahunga, hano nta ntambara yari yahageze, ariko ndahunga ndahurukira ibirundi wacu. Nageze mu Banyakarama fungisha abana biwe bose, abaduhuye bakambaza ngo se kurahunga iki, ukabona amabomba araza agwe kuri ba bana biwe, peka incuke yiwe shorera n'abandi ba murumuna we. Ndaraririye sinaraye imuhira, narayiriye hakurya, kabona gusa ibomba riraza rigwe ku bana, ngo mare gutaha hano mu rugo mbona urugenzi rwiwe, ariko sinamenya ko ari we, ngira ngo n'uwundi. Mbona imva iriho amawuwa y'amazunguruka gutya agahura, ariko amawuwa simbona ico afasheho. Ngira ise ati mbonye ko umugeni agiye, arambaza ngo ese uri igifu, abageni bahe bagenda umunsi ukira, ni gute uhaye utangazwa n'umugeni ugiye kandi bahe bagenda iminsi yose? Ubwo ngubwo ndamubwira ngo uwo mugeni haragiye, ariko mbonye ko iwagiwe rinkoze ku kuboko kw'iburyo. Icya mbere mu izina ry'ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho, mu izina ry'abayobozi bacu batari hano, tubahaye pole famiye ya Cyubahiro, mwihangane cyane, kandi pole ku bantu bose muri rusange, abaturage ba hano mu Karingi n'abandi bose babanye, pole cyane no ku bwoko muri rusange. Ariko kandi tunashima cyane Imana yaduhaye abantu nk'aba ngaba bakora imirimo nk'iyi ngiyi, bemera kugira ngo bitangire igihugu n'abaturage muri rusange. Urupfu apfuye nirwo rupfu rwiza, nirwo rupfu rw'abagabo, niko umugabo agomba gukora. Rero turamushimiye cyane kuba yaritanze akatwitangira twese, akitangira igihugu kugeza ku munota we wa nyuma. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Hanyuma inkunga yacu ni 500,000, tuyitanga turi kumwe abasirikare, abakadre naho muri. Murakoze. nyine ni ugushima Imana nyine ku mirimo yagiye ikorera abantu twe ubwacu tutatekerezaga. Nshimira Imana ko mbaye ku munsi mukuru wasanguwe nkiriho, Imana yakoze icyo kintu n'ishimwe. Nshimira Imana yaturinze ino minsi yose, habaye intambara zikomeye twe tutatekerezaga, tukaba ku munsi mukuru wiwe, ariko Imana iraturinda kugeza aho tukaba duhurutse kuri uyu munsi wo kumusezerera. Imana yakoze icyo kintu n'ishimwe. Sinoreka kuvuga imirimo ya mwene data, yankoreye imirimo myinshi, yakoze imirimo myinshi y'indashikirwa ntatekerezaga. Iminsi twari tubanye yari imyaka 8, uyu wari umwaka w'9 yari atangiye, ariko muri iyo minsi yose ntabwo nigeze mbona harakara ngo amererwe nabi. Yagiraga imbabazi nyinshi, yakundaga abana biwe ndetse n'abandi bose bo mu muhanda.
yagiraga urukundo ntobona uko mvuga, ndetse akabintoza akambwira ngo uze ukunda abana bose ngo ntukaze urobanura, akamubwira ngo bose ndabakunda, akagiraga ishaka ryinshi ntobona uko mvuga, ariko Imana yabonye ko ari uku, Imana nimuha umugisha. Ikindi nshimiye Imana, nshimiye abantu bamukuye aho yari yakomerekeye, bakoze ubwitange bukomeye, Imana izabaheze umugisha. Ni kenshi abandi bahasigaye kandi atari ukuvuga ngo nuko babanze, ari ubwo intambara yakomeye bikabarenga bakabura uko bagira, bikagera aho basiga ababo, ariko abo bantu bavuze aho bamukuye bambwira amakuru ndatangara. Mbona igaba Imana izamuha umugisha nawe n'abandi na bagenzi be bose, Imana izamugirire neza. Mwakoze imirimo ikomeye cyane. Mwene data yagiraga urukundo agakunda ababo cyane, akicara ambwira abo yambwiye bose benshi ntibakiriho, reka azayicara akavuga ngo sinyotererana abacu. Wa munsi aze ku kibara ariko aza mbona yapfuye kandi akiriho, aguma kumbwira ati wowe reka tureke guhinga, tureke mbibwire amakuru, kuko nguko nyaje kubasezera ntabwo nzosubira kugaruka hano vuba. Amubwira ati ese uzoba gute? Ati ukunyagiye iminsi yanshiranye, iminsi yanje irabaze ku ntoki, kuko ndagiye. Ati none iyo usize umfashije mumbwire umurimo nsiga ngufashije ngende, kuko ndabona iminsi yanshiranye. Ndamubwira ati ngwino usiga umfashije gukamba, nuka ko mbona kugiye kuba tutaha indi mirimo. Ese ndasiga abana ntabahingiye ibijumba, ngo reka mbanze nce n'amaringo ngo mbone kuzosubira gukamba. Atangira guca amaringo, ariko yaca amaringo akavuga ngo karumva imbaraga zamushiranye. Ndamubwira ngo reka iby'amaringo usiga unkambishije. Agere mu murimo uwo munsi aravuga ngo iwe karumva imbaraga zashize, ati ndabona nyapfuye. Ese uritwaniye iki none? Uti wowe waje ku kibari, icyakuguteye panike ni iki? Ngwayaye kuko ndabona ngo iminsi yanje yanshiranye. Akomeza kunsezera cyane nyine mu rugenzi rwe, aguma kunsezera, akaguma akambwira ngo nzamenye abana, akamubwira ngo abana wansigiye kuva iyi ntambara ituritse mu kwezi kw'icyenda kugeza uyu munsi muhagaze, wagize ngo ni none wansigira abana kuba bansigiye kera. Hari umwindi minsi isigaye kuguma kuvuga yo ngo nsigarane abana, sinzobarera nta kibazo. Akomeza kunsezera cyane, aguma kumbwira ngo nza nkorera Imana, ngo nza nyita ku bantu bose ngo nkorere Imana. Mwene data yagiye mu ijuru, ntimucike intege cyane mu ikanisa, Imana izamubuze iruhuko ridashira. Mwene data sinyovuga imirimo yiwe ni myinshi, kubabanye ni myinshi, namwe murabizi. Yankoreye imirimo myinshi, yambereye papa ambera na mama. Nyamaze gupfusha umubyeyi arambwira ngo ntubwire ikibazo turi kumwe, nje mubyeyi wanjye. Mwene data imirimo yankoreye Imana izamuha iruhuko ridashira. Ikindi nshimira ababyeyi banje bankoreye imirimo myinshi ntobona uko mvuga. Bamaze gutakaza umuntu baritanga mu masasu, bashakira abana ibyo bajya, baragerageza iyo bwakaba. Sinyovuga imirimo bankoreye, Imana izabagirire neza. Ikindi nshimira abantu bitanze wa munsi w'amaziko, Imana izabagirire neza. Mwakoze imirimo ikomeye, jewe ubwanje ntobona icyo mbahemba. Mwakoze imirimo myinshi, Imana izabahemba itazibura igihugu. Abantu bose bitanze barahahagarara, barihangana bageza ku isaha yo kumushingura, Imana izabagirire neza. Na bagenzi be bose b'abasirikare aho muherereye mwese, Imana izabafasha. Mwakoze imirimo myinshi muritanga, n'uwo munsi bari bahagaze hariya ku ibarabara kugira ngo barebe uko amaziko aba. Imana itazibura uko igira izabahemba. Nkaba mwifurije iruhuko ridashira. Ariko ijambo ry'Imana ryaganira, dushingiye ku ijambo ry'Imana ryavuzwe, ryatubwiye ngo duhumure. Batubwiye amagambo abiri, batubwiye ngo duhumure kandi ngo Imana izadukorera vengeance, izatwihorera, izihora. Icyo kintu ijambo ryamfashije cyane. Naho ubundi turashimye cyane kuba turi hano, akaba ariho dukoreye nyine uyu munsi gusibuka uyu mwana wanjye. Kuko mubizi ibyatsi byose byari abanzi, kuba abo banzi bose baragiye barakuweho,
akaba ariho dukoreye ikiriyo ukuri dushimiye Imana cyane kandi Imana ishimwe. Ubundi uyu mwana wacu ko turabura ukuntu twabivuga, tumaze kuvukana nawe twamufashe nk'umukwe, twamufashe nk'umwana wo mu rugo, ko niko twabanye nawe, aratunezeza nk'urwego rwo hejuru, yaradukundaga, yaratwubahaga, twahuranaga nawe habe no mu nzira, mwahorana nawe mu nzira mukicara mukavuga rikari. Imiterere ye n'ukuntu yari ameze birekeye aho ngaho, ariko babuze umuntu ukomeye, babuze umuntu ukomeye mu rugo rwacu. Rero tukaba muhaye mpore umuryango nyine wasenga, tubahaye mpore mu muhumbi mure kumwe namwe. Abana yasize turabizi, si abana ni benshi, mu bane umuryango munini. Umuryango tuzobana nawo, tuzawushyigikira mu bintu byose, tuzabana nabo pe, muhumure ntako bazoba duhari. Naho ibindi dushimiye mwebwe abavandimwe umuryango w'Abanyamulenge mwese kuba mwaje kuduhorahoza, dufata mu mugongo, niko mutura niko muhora, muri imfura. Kuba muza musiga ibyanyu, imirimo yanyu n'imyanya yanyu, mukaza buri munsi mwiruka mutabara, Imana iraduhebuje. Ndetse tworeka gushimira n'ingabo z'igihugu, babashimiye kuva ku munsi uyu mwana yagiriye ikibazo nyine araswa, mwabanye nawe, mwamutereranye, mwaramufashe mumujana mu bitaro, kugeza mumuzanye arangije, kugeza no kuri uno munsi mugikomeje kubana natwe nyine, kwifatikanya natwe. Ibyo bintu umutima w'ubufura n'urukundo, Imana ibahereza umugisha. Babashimiye cyane mwese abantu baje hano, twebwe mwaje guhorahoza, kuko uyu ni umwana wacu, tumufiteho n'uvuga ngo 60%. Niko nza nibwira kubera ukuntu yatwegeraga n'ukuntu yadukundaga. Turabashimiye mwese. Naho kubijanye no kushigikira uru rugo rwasizwe, twavuganye n'abana bari hirya, muzi kuko dutuye ahantu henshi, twavuganye nabo, tubona inka zibiri zo gushyigikira uyu muryango. None izo nka tuzazishyikiriza umuryango. Nshimiye Imana iduhaye n'umwanya wo kugira ngo tube muri ibi birori za mwene data, twakoranye neza kandi ibirori byiza byo kumusezera bwa nyuma, Imana yabikoze nishimwe. Ikindi cyongeyeho, mu by'ukuri nyakwigendera nk'uko bagiye bamuvuga, yari intwari hanze mu maserivisi atandukanye, no muri korali niko yari inkingi. Yari umuyobozi inshuro zibiri. Inshuro ya mbere niwe wari uhagarariye ikijiji cy'ahangaha kuri centre, agasubira akaba vice perezida mu rwego rw'isantre. Iyo mikingi yombi irimo inshingano zigoye, ariko zombi yazihagararamo nk'umugabo, akazikora kandi akazitunganya. Kubera yuko umwanya ari mutoya, turaba bagufi cyane ntidutwara muremure. Iryo ryo rirahavuye ryo gushima, turaba nk'abavuga ku mirimo yiwe bukeya, niturangiza dutanga imfashanyo ye. Ibindi byose bagiye bamuvugaho hanze bigiye gusa n'ibi ngibi, nanone natwe tumuzi. Ijambo rya mbere, twebwe imirimo yiwe myinshi tugerageza kuvuga, turavuga ku mirimo ikorwaho n'intoki na buri wese ashobora no kubona yakoze, apana zenda imirimo mu magambo. Dushimiye Imana kuko cyubahiro ari umukorari kandi akaba n'umuyobozi mwiza wabikorana ubushake n'urukundo. Mu mirimo yabashiye gukora, cyubahiro yatejeje ikorari imyaka njewe nari nkoranye nawe, ntabwo yari imyaka myinshi cyane, ariko kandi yarigeze kumbanziriza. Ariko ino myaka twari dukoranye, cyubahiro yatejeje ikorari imbere mu buryo bwiza pe,
kandi numva naje none ahagarara naha amuhamya kandi n'Imana ikabyakira neza. Uhereye kuri iriya senti tubona hariya, iriya senti irahenze, hano muri ino Minembwe ni bakeya bazifite, ariko turatekereza yuko Cyubahiro ari mu bafonze iriya poroje yo kugira ngo kiriya combo kize, kandi arabihagararira arabikurikirana. None turanatekereza yuko mu bikorwa bya nyuma yagiye akorera ikorari bikorwaho n'intoki, niwe wagiye kuyidufatira ku kibuga cy'indege, niwe wayizanye, niwe wirwangaga ku by'amaflashe. Icyatubabaje ni uko yagiye atarumvaho aho ikunda ngo icurange, ariko amaze no kugenda senti isigara ikora. Kiriya ni igikorwa ciwe gishobora kuvugana ifiyeri. Ibindi ni byinshi yakoze mu masarongo, tugenda tuvuga ngo ibi nibi, ariko nimba ikorari ya hano yari iteye imbere mu buryo bw'imirimo, kuko bakora mu makorari babizi, Cyubahiro babigizemo umukingi munini, kuko yitanga agakoza abagore, agakoza abakobwa bitoroshe, abana bavuye ku mashuri n'abavuye hehe, Cyubahiro akabashorera akabihanganisha, haba mu masasu haba hehe, bakaja mu masarongo ahashoboka hose hashoboka. Bageza baja muri iriya misozi irimo za Duyi, bakaja iyo hirya mu mibande iteye ubwoba, ariko bihagararamwo kigabo, abikora neza. Imana yo mu ijuru izamuheza umugisha. Ikindi nanone yatejeje ikorari imbere mu buryo bwo kuririmba. Urumva atwe turakubira gusa muri izo bintu bitatu. Icya mbere yatejeje ikorari imbere mu buryo bw'amasarongo n'ubikorari asigiye umubiko, mu bubiko hasize ikintu Cyubahiro yahagarariye. Icya kabiri abafasha mu kwiteza imbere mu buryo bw'izombo, n'ubu ngubu yapfuye afite proje yo kuvuga ngo abone mabafure, abone n'ibindi byuma bijana n'iriya senti. Nanone kandi arasura kongera agahagarara mu mukingi wo kuvuga ngo twari dufatikanyije kuvuga ngo duteze imbere ikorari mu buryo bw'imiririmbire. Iyo niyo mirimo muri rusange Cyubahiro yabashije kugezaho korari, akabikorana urukundo, yagandukaga. Cyubahiro yubaha biriya byose babivuzeho, no mu murimo w'ikorari mwene data yabikora. Kuri ubwo rero tudatwaye maremare, twari twasuye mbere, twabanje gusura umuryango bakiri hariya ku imishasho, twari tubona nanone inkunga ya mbere tuyitangira hariya, dutuma abakorari baje kubafasha. Ariko nanone twebwe uno munsi nka korari ni ugusoza igikorwa nanone cyo kubasura, ariko kandi na nyuma yaho tuzakomeza tuze. Inkunga yacu nka korari tuzagurira Nyakazungu ihuzu, niturangiza natwe mu manjanja twongeremo amanjanja 4, naje bw'umwihariko nzatangamo amanjanja 2 yo ku ruhande rwanje. Hasigaye tumwifurije iruhuko ridashira. Tugiye kuvuga mbere ya titinera, ariko duhaye ijambo. Hari igihe ushobora kubaga ngo sibigenze tutari kwarafunga ijambo. Ijambo rya mbere, dushimira ubwoko bw'Imurenge bugitabarana kandi bugashigikirana. Kuba abanzi bataradukuye mu gihugu ari amarango muri ko barangira neze kuri, nta munsi n'umwe twigeze gutekereza kuzaba kino gihugu. Ariko aya maraso ni amaraso y'inzira karengane, n'umuntu udatabara ahubwo ni umuhemu. Twebwe cyane twonezezwa n'ibita ko tunejejwe n'abadushigikiye badufasha mu mugongo. Twatewe hano iyi myaka dufite n'umwaka w'ishenda, ariko iri kanisa ntabwo ritazungurutweho n'abantu, kandi aho uhuze ntuharunguze igihugu. Twebwe kuba dufushije iriya ntwari n'umwana wavutse ari umugabo, kandi umugabo azabyara undi mugabo. Twatabaranye na se tukamutira mu bikinke, umunsi umwana bucafu twari dukuye umuntu muri bana bagwa badutabaye, bari abagabo baje kudufasha hariya muri biriya bijige, ngo tumare kumushitsa naje kureba uko bukeye tukamurambura nako kumubwira kwiganira senga niwe data wawe. Ariko icyankomeje nuko atazize kwiba, azira uko dusa. Kandi bino bihumbi byari bidukuje, twari dufite abantu 8,800 muri zone de santé, twarabakabiri muri Minembwe, ariko ntabwo abanzi butsinda ukuri. Nagaza mbabwira ngo muhumure tuzatsinda runo rugamba, ntabwo gasororo udutsinda barambaye ibihe. Icya kabiri, dushimira abategetsi mu gihugu, tugashimira n'abakozi b'amakanisa. Iki cyicaro mudahumurije abantu benshi bo kuyahura, abantu bo kwindiga, ariko nk'amagambo umuntu wo kwindiga pastor amaze kuvuga kuriya, cyangwa nawe ugasigaho bakiye abantu nk'abatware mu gihugu. Ninde mugabo tuwohemuka?
twavuye i nazareti turavuga ngo reka tuze twegambire n'abandi bagabo bari ino kugira ngo leta tukavukemo umugayo drone ntiyoza ngo tuve ku basirikare rero badukamiye amezi 5 twari hano ariko n'ubu twatashe mu gihugu icya kabiri dushimye kuko turangije ikiriyo ku butaka twarwaniye twaharagira ko twako turwanira kuri kugira ngo turangize chef titirera arambuye ngo kanje ko umuyobozi w'agarano ka kumwafini biwe twabonye ngo tumuheze ubutaka bw'Amerika n'amaraso hari abantu bari mu kugenda bakabesha ijambo ejo bazazinduke bagende bandikirwe dokima icyo twaruye uwo mugabane uhaboneke kuko umuntu utazarama nk'iki tukaba twavuga ngo ahasigaye natwe tuzabishigikira mu kubishyiramo imbaraga ariko titirere azakora icya kabiri dufite undi munsi kabatware bari bamutwaye kuzagera mu muryango kubavukisha twahekera hano iryo jambo ryo turangirijeho ariko n'uyu musore mushimira kuko yafashe kubijanye n'ubutware yageza ko amafaranga